biriga soylab oluv etabidan o'tgan molaylarning eng qiyuqlari, eng botirlari ham tilimizni eng yaxshi biluvchilari jino'lgan. Endi ular bilan yaqindan tanishish uchun biz ularning hozir hammasini shusha sahnaga chaqiramiz. Kelajakda tuzuvchi bo'lishga xiyollanuvchi, konkursda bek tilab qatnashuvchi 67-bolalar bog'chasidan kelgan Burganov Ilnazni chaqiramiz. 7 yosh Ilnazga rahmat qilamiz. Kamaliyev Olmaz 3-bolalar bog'chasidan keldi. Kelajakda u politsiyada ishlasa kelishini aytdi. Tartibni bek yarata ekan. Rahmat aqillim Olmaz. Olmazga 7 yosh. Tanışığımızla devam ederiz. Balık tutarga bek yaratuvchi, kelajakda tuzuvchi bo'lishga xiyollanuvchi Muzaffarov Amir 50-bolalar bog'chasidan keldi. 6 yosh Amirga. Zo'r o'zgash kapitan bo'landi. Endi bugun figurlashuv bilan shug'ullanuvchi Mirg'ayazov Aslan 54-bolalar bog'chasidan keldi. Ona 6 yosh. Yuzda 3-bolalar bog'chasidan kelgan kelajakda doktor Mustafa bilan bu konkursda bek tilab qatnashgan. Endi eng o'shag'ini sahna deb aytgan bizning Zakirov Mustafa. G'alafiyev Farhad 7 yosh. Ushuvchi bo'lasi keldi. Ilni saqlaysa keluvchi yigitimiz Shurali akiyatini bek yaratib kelgan ekan. U bizga 366-bog'chadan keldi. Farhadga 7 yosh. Bu beyga tavga tapqir chiqdingiz siz qarshiga. O'nganmisiz, zirakmisiz, sınalımsız jırmında. Yaratırbız, alkışlarımız, hayır Fatiha bizden. Tatar malayı belgisi, jimu kütebit sizden yigitler. İndi yigitlerimizni tağın bir alkışlayık hali. Yigitler. İndi alarga uğuşlar dilep, alarda urunlarını azaldan. İndi yigitlerimizne belginin birinci etabına ezirlenirge uzatamiz. Bu vakitte biz jırlar tınlap, jırlar okuyup, jır ko'ngilni жылыта. Eyga, jırlap yaşayın dostlar, jır dostluqni nig'itar. Sizning Tatar qishiqi 2018 belgesinde qatnashib, jingu yovlagan Safiraga beramiz. Yemle may şişen, şapmadı geçe
Силәргә бүген кемнәр бәя биреп утырыр икән? Танышып узыйк әле. Абдулла Алиш премиясе лауреаты, Шәһри Казан газетасы журналисты, күп балалы әни, Йолдыз Әдип кызы Шәрәпова. Казан шәһәре мәгариф идарәсенең баш белгече Баһауиева Рәйхана Әмин кызы. Казан шәһәре мәгариф идарәсенең мәктәпкәчә тәрбия һәм белем бирү бүлеге баш белгече Хәлилова Әлфия Әгъләм кызы. Һәм инде әлеге конкурс белән җанып киеп йөрүчеләр арасында безнең башлап йөрүчеләр Казан шәһәре буенча Ак Калфак иҗтимагый оешмасының җитәкчесе Арсланова Рәхимә Мингали кызы. Һәм инде әлеге конкурсның идея авторы һәм гомумән әлеге конкурска җан өрүче бөтен дөнья татар хатын-кызларының Ак Калфак оешмасының җитәкчесе Идрисова Кадрия Рәис кызы. Шулай дип, бүгенге конкурсыбызны башлап җибәрәбез. Беренче этап ул безнең визитка. Егетләр үзләре белән таныштырырлар. Аларга 2-3 минут вакыт бирелә. Шулай дип, беренче конкурсантыбыз Илназны сәхнәгә чакырабыз. Рәхим итәплек. Амин киңәргә язсын. Инде сәхнәгә икенче конкурсант егетебез Алмазны чакырабыз. Ел Алмаз. Менә молодец. Хәерле көн, исәнмесез? Матур булсын көнегез. Сезнең алда чыгыш ясыйм, алмаз булам, белегез. Нигә шакканып торасыз? Әллә танымыйсызмы? Нинди малай бу дип тагы аптырап калдыгызмы? Шататтар малай мин, Казан минем баш кала. Әти-әни хәминемнең куанычлары булам. Татар теле минем туган телем, саклый аны батыр милләтем.
Müziksiz yarsam berşine bir hazur red dragasker gibi yırşın arra tüplerine yatkanım var haciyim kuke kara yuke koyunlar dibinde buzgalaklar gümbeler birge uçal güller günceler ak kızıl al sapsarı zenger yeşilden çeşkeler her tarafka temlisler şeşkeli bu şeşkeler. Rahmet bakalım. Devam ederiz. Emirni şakrabız. Koya bizning emir. Emirden terbiyesin. İstemesiz, привет, hello, min kilmedim gerekten, selam alıp gittim sizge, ilişki balalar bakşasından, emir benim ismim, tırış, unhan, batırgin, bana seni bulduran, bir işten de bırakmayıp, eniye benim jurnalist, etiyim muktışı, Allah bana harca, urnem apadara şu kışı, bir yaratan tezirge, şekerini bizerge, mutlak farkında, derin kazanda kururge, tuğan telim, tatar telim, yaratan musilimni, halkım bilen kurulanan, min bir tatar digiti, eyde kız bir balı. Aferin. Rahmet Emir. Ekrem'im. Endi hazır Aslan'ını şakrabız. 4-nji sanasında çıkış yasavşı yigitimiz Aslan. Haydi bakalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
битшин татар малайы. Исемім менің Аслан. Әнием миңа җимешти, әти балам дип атый. Тәрбияче апаларда кайвакыт мактап ташлый. Чөнки мин җырлап та бирәм, кирәксә бий беләм. Фигуралы да шуыда да балкый медальлар белән. Тик тора торган түгелмен, узынча бик шук мин, чөнки миңа бар да ярый. Гаиләмдә төп шук мин, дусларым күп, гаиләм зур, бәхетле булдыгаш. Кызлар да мине ярата, нишлемсен матур булгаш. Үзем матур, үзем батыр, акыллы, унга, булга. Истегездә калдырыгыз, Миргаязов мин Аслан. Yılmayamaz. Şimdi hazır Mustafa'nı şakırabız. Rahimit akıllım. Mustafa deyip isem kuşkan. Mina hasisiyetiyim. Tatavşan ve han iman ve bu sen digen eniyem. Bir yadan min unavha kupışıttan kupkurem. Havnesede kazak mina şuna duma kupelem. Bir yadan min sahnen ne ustajıha biyuhe ta tamaya bulan min gelepüşem gidiyorlar. Yavatta bugün jelinne, tukayne, alışne da batavuktan urnek alıp uselek almaşmandan. Rahmet Mustafa. Ferhat'ni şakırabız yakıllım. 6. sanarsında çıkış yasavşı yigitimiz. İsemiz hayretten nek idil buyunda madel bir şehir Kazan diler o şehirde yaşamadı şun diler rahat diler. Onun şu yılın kışında, bulanlar bulağında, aşığa minde, tuğanmın bu dünyaga. Şunda tar il yigitimin, Ferhat isimli bulan. İşte bir de kuruk min, çal işlep tatam. Kavasların ışıp, alşada ilhamlanıp, öteminim kışkine şağım, yüreğime man salıp. Jırlap üsemin cemaat, her kere jır bilen tulu. Jırlamış attırı bulmuş, jırlağaş büyük köngülü. Eniyemde sıklana, ediyemde kanağı. Aline bula eniyem, ediyem bula aylar. Eniyem benim büyük usta, anın kulları altın. Terbiyeşi bulup işli, işinde uşun yalkın. Eğer maşınağı sizden vatolu batıp kalsa, etiге şaltıradığız hazır kelip buluşar. Ebi babalarım da bir küp, barısı da jetizler. Perdeleri siz gitse,
tıkıp ölüp giderler. Münire Hamda Naciye isimli davaniler İlfat Hanfidai adlı bular benim davetliler. Abinin enisi de var. Lele beyim benim 91 yaş bulsa da Subhanallah canıyım. Davetinin enisi Razı Dani tatlı rızıklar bilen karşılayıp bizni gülden. Dağın en yakın kişim var. O benim nani enim. Eshed isimli doğanım. Bir yaratan minüzün. Öşüşü bulurga dilim. O benim zor hıyalım. Kuşlar kıbık var dünyana. Güresim kile benim. Bizden okuşu bulan min. Motor gimnaziyada tırışıp okulga yaşap. Yolkavlanmış şebirde. Ergenlik bir karuruzumның bakşam bilen 566 gayrim. Bir de şatlanıp günde. İbarışım rahmet. Менә инде балалар белән таныштык. Хәзер әле күптән түгел генә, 1-2 көн элек кенә алар безнең сәяхәткә барып кайттылар. Әлеге сәяхәткә аларга бик ошаган, чөнки миңа ул көнне һәрбер баланың я тәрбиячесе, я әнисе шалтыратып, шаккатып сөйләделәр. Кайда бардылар икән дип сорыйсызмы? Менә Казан шәһәренең Елга техникумында булдылар алар. Космонавт, летчик яки диңгезче булу хыялы күбесенчә иң кыю һәм иң батыр малайларга гына хас. Без дә башкалабыз Казан егетләренең иң-иңнәре белән әлеге һөнәрләрнең берсен якыннанрак белер өчен Елга техникумына сәяхәт кылдык. Алда әйтеп узылганнар арасында диңгезче һөнәре иң борынгылардан санала. Шуңа да танышуны тарихтан башларга булдык. Елга техникумы музейының һәрбер экспонаты егетләребездә зур кызыксыну уятты. Әлбәттә, сәяхәтебез моның белән генә тәмамланмады. Диңгезче һөнәренең үзенчәлекләрен тагын да яхшырак аңлар өчен малайларыбызга карап капитаны булып карау насыйп булды. Караплары виртуаль булуына карамастан, егетләребез әлеге эшкә зур җаваплылык белән алынды. Әмма беренче тапкыр штурвал артына басулары идеме, бәлки каушаудандыр, карапны кымга утыртучылар да булды. Елга техникумында безнең уңган малайларыбызны да сынап карарга булганнар. Башта егетләребез төрле физик күнекмәләргә бай булган ярышларда үзләрен күрсәтсәләр, соңрак инде кул эшләрендә дә югалып калганнардан түгеллекләрен исбат иттеләр. Алар техникумда укучы булачак диңгезче абыйлары белән бергәләп караплар төзеделәр. Сабыйлар, эштәгесез, иң мөкаддәс нәрсә эш. Эш агачы һәр вакытта бик юмарт китерер җимеш. Яшьлегеңә күп тырышсаң, эшкә бирсәң чын күңел, каршыларсың картлыгыңны. Бик тыныч һәм бик җиңел дип язган безнең сөекле шагыйребез Абдулла Тукай. Егетләр, менә хәзер инде сез эш яратасыз микән? Кулларыгыз эшкә ятып тора микән? Инде шуны сынарбыз. Ягез әле йөгереп, сәхнәгә менегез. Алдык кулларга адъёрклар менегез. Туры китердек, тишекләрне матур итеп. Тукта, бормыйбыз әле, бормыйбыз. Туры китерегез башта тишекләрен. Булды. 1, 2, 3. 3 тишеккә борып кертергә кирәк. Көчле
Gülüş bir turabız yigitlerge. Günler bitirgen düşürüp bireler opalarga. Emir bilen Aslan, anasını bizden. Bilmez, kaç düşürüp birimiz opalarga girelim. Başka düşürüp birimiz. Hepsinin yıllarına girelim. Burunlarına basarız, burunlar uy. Burunlarına basarız. Düşürüp Mustafa'ma bir tane bizim işkine yaş kırışa. Молодец. Mustafa'ya düş biri gelin. Ona bir tane işkine yaşını balan. İkinci yılları. Bu ne? Молодец. Var Mustafa düşürüp bir yapalar. Bağlar. Böyle işlibіз. Mini şeye yigitlerini yaratan. Bunda basımız öyle. Bunda bastan balar. Timimiz Türkiye mi başlar? Timimiz öyle. Qarıyız buna. Tutup qararga yarayı. Tutup qarasağız bular. Tanışatırız. Tutup qarağız öyle. Nerse iken bu. Tutup qaradık. Şimdi hazır mini tırlıyız öyle. Bunu tutup qaradık. Tanıştık. Yigitler. Qarağız mine. Mine siz ağaçqa vurup kırptınız değil mi? Siz bunu bildiğinizde tanış. Emine hazır biz sizin bilen iki timir plastinkaga bunalar biriktirilgenler. Eyme siz alarının birisini bol değil mi? Şaibı deb atalar. Şürüp siz şuşularını hazır boşta sütesiz. Anlansın giriş yası sütkende ihtibar bilen qaysı teshiklar belgilab qo'yilgan yeme. Başladı. Başta sütemiz, onları yiyemiz. Sütemiz. Aha, malatsız. Vay malatsızlar gel. Ne ekleyin. Şürüklerimiz düşüp bitmesinden. Joylarına. Tırışıp. Şu anahtarlarını işleyin. Endi bu yigitlar. Молодец. Endi hükümdarda oturuş yapalar qarilar. Nığıtıp durganlarıma düşüp gittin değil mi? Düşürüp bir balan молодец. Молодец. Başlayın. Onlar kilerin biraz gelin. Milarolar. Başladık işine. Şın yigit işini bilgen oturup işleyip hadi. Молодец şükür. Молодец. Aslan bir aşırı ışık olan bana bak. Aslan.
Fəqət yığışlarında şulay artıq şəsləri düşüb qalalım artıq. Oldu mu? Tırışabız yigitlər. Mustafa atmışımız əli. Osman tırışar Mustafa beydir. Alkışlayın hadi. Oturunuz yigitler. Mustafa kilap kılın. Молодец, bir bulun. Yigitler, uşadı mı sizge? Mine hazır ise, urunlarınızga düşkende, o'zingizning burg'on burg'ishlaringizni olirsiz, uyingizga olib qaytib, yonadan bir uylanirsiz, burilsiz. Yem bolalar, rahim etib urunlaringizga o'zingiz. Hiç seni korkutmasınlar. Şureli jin hem ubar. Başyası yok söz alarının bulganı yoktur gümür. Jin falan dip söyleşiler. Eskilerden kalgan ol. Söylevi yakşı. Көңіллі şairine yolgan ol dip yazar. Abdullah Tukay. Mine bizning söylem tilinde ona maşina jini qağılgan dip aytalar eymen. Nindi de biz bir iş bilen bir katı şıgıllangan kişiге. Emine bizim balalarga balık tutu jini qağıldı mı iken? Eyde güzeli, yigitler sizning balık tutu ustalığınızı sınap qararız. Yemli şeyler jide, minigiz mıda sahnege. Yugurib minemiz. Oturduk, şiveklerini koyduk, şurtanlar tutamızga yumuydu, yılgağa koyma. Su bitanda, su anda, mine şunda, yorga koyduk. Balalar, qaragız, mine mında bir magniti var. Balıkның da burnunda magniti var. Tutup alasız, şilekке salasız. Biz alarga biremiz. 1 minut neçe balık tutarlar iken. Başladık. Тырышарыз. Молодец, меня молодец. Şirek yazsalar. Tırışık. Başta ne şulay молодец. İdege koyuyoruz ne şulay. Ne kadar düşürüyoruz.
Gidenden gün alıp barayım. Bitti bir arası. Şunlar utur. Ne yapayım? Aslan suya düştüm bir bala. Suya düştüm. Buldu yigitler. Hazır indi parmaklarınızı koyunuz şunda. Yol kırığına parmaklarını koydu. Şunda. Ne oturğuz elime duruydu. Parmaklarını koyunuz kırığına. Aslan şın balıkçılar gibi başkalar mutludan var. Yigitler koyduk parmaklarını. Bitti. Tuttadı. Abiler jivalarımız parmaklarını. Qaraymiz. Bizning birinchi o'yinchimizda 2 balık tutdi. İkinci o'yinchimiz 1 balık. Üçüncü o'yinchimiz Emir. Simit bizim balıkçı. Dördüncü o'yinchimiz 2 balık. Beşinci o'yinchimiz qaylakmadi Mustafa. Çünkü o balıkçı değil. Ulayık değil bizning. To'rt bir bular. Balık tutup yürüyen yok. Hem bizim 6. oyuncumuz 2 balık tuttu. Endi Mustafa'ga bizim 1 balık salak tuttu. Bu da hem bizim Emir balık tutuğa yaratan deydi. Şuna göre min Emir'den sırayım eli. Etisi bilen çekimine balık tutayken. Nindi balıklar bilesin Emir? Kanat, altın balık, asıl balık, şeyin, Maladis. Bulay bulaş bir balıklı bir mişem olmayın değil mi Emir'e de? Buna Emir'in de şilegine bir balık. Buldu yigitler, bunlarımızla olsunuz, rahmet. Şilekler olsun, içten olsun, olalar. Oturunuz bunlarımızla. Endi biz sahnege, reydeni şokırabız jırlarga. Şileklerini şilek. Yigitlerimiz uyda da narsalardir özdeler olup kelganlar bileyman. Yigitlar, özdeler olup keldingizmi? Mana birinchi o'yinchimiz Ilnazni chaqiramiz. U hozir uyda ishlab olib kelgan pul ishi bilan bizni tanishtiradi. Ilnaz kim bolam? Mana bunda bosamiz.
итәбез. Менә безнең артта инде мәктәптә укый торган укучылар утыралар. Балалар, тынычланыгыз әле анда, яме? Кичкенәләрне карап. Кил акылым. Нәрсә алып килде икән безгә? Монда менәбез, бар кешеләр күрсен. Кыш җиттеме, кышлар өчен без ашхана ачабыз. Һәм кышларга эндәшәбез. Рәхим итеп ашагыз. Әтием белән мин җимлек ясадым. Бу җимлеккә җим сибәм. Кышкайларны сыйларга. Җитешегез кышкайлар. Сез бит безнең дускайлар. Экологически чисто. Девам итәбез. Әйдә, Әмирнең безнең. Әтием белән Экранга карыйбыз башта. Әйдә, Әмир. Әйдә. Башта экранга карыйбыз, яме? Әтием белән икәү ясадык кимә. Эшкә осталык нәселдән килә. Бу кимәдә йөзеп китәрмен. Ерак илләрне гизәрмен. Егетнең җитмеш һөнәре килә минем кулымнан. Милли бизәк, кулъяулыклар, ясыйм бодай анамнан. Оста буласы килгәннәр, калмасыннар тукталып. Озын-озак сөйләп тормыйм кыскалыкта осталык. Сен елмайған жылы мезгілдердің аратлары. Әр уақыт сен көңілімді, жүреккәйімнің төрінде. Шибәр қызлар көз атса да, олар yok миңа дүнияда. Чөнки білерсің ме, тәуге көрдім сені, жүрегімде ялқыны янды. Әмма тек шуны білем, тек сені көргәч кенә біліп шибәрім. Сен дүнияның бірінші güzeli. Seni көргәч кенә біліп шибәрім. Сен дүнияның бірінші güzeli. Сен кеткен тарафларға қышта ешам тезірек сен апарып қараттарда. Сихірлерің назладың
irden gene doktor bulan bilen. Indi hal dizayn bulan. Hal özüne sahnede bir şey. Indi hazır bizim 6. oyunçumuz ul Ferhat. Ferhat bilen okumak. Ferhat enisi bilen alar tasvirler yazdılar. Eligi tasvirlerini turunda ul bizlik bilen tanıştırıp gitsinler. Men yaratib tasbihlarni annem bilan yazsam. Biz yasagan tasbihlarni şütillerden Allah'ız. Allah'la. Opalarga açılıp dedi. Mine bizge o nişi gitip yasao sirlerinde söyleyeyim dedi. Ansın indi biz yamadan ışıraşkaş kürsendip matur dip siler bizge kürsende. İskitkiş tasvirler. Şakattınız mı yigitlerge karab? Mine şundilar alar eymen. İndi hazır yigitlerine selamlarga dip bizning bir kızımız geldi. Eligi kız bizning odigina kız tugel. Ул bizning shaharimizning Tatar qishig'i konkursunda Grand Prix yo'llagan nani yulduzimiz. Qo'ya bizning. Mana u. Talipova Dilara. Sizga jilg'ab ko'rsatam. Yürek
Алмазны чакырабыз. Ял Алмаз.
sahnəyə Aslanını çağırırıq. Rəhmət aqılım. Bizning g'urur adablarning burunguda elisi Abi baba yolları ence mercan her birisi. Büyük halkımız mirasın yuğaltmışı yaşar biz. Bugünge barığızdan ağlan iyice deşer biz. Ağlarında ağlık, kızgınlarında ağlık, kunglu bizge kıvırşatı, şunu sayda kalıkız. Kızlar, malaylar, eydeme suyun inibız. Yüzsük savuşuyunu. Rəhmət, sizə rəhmət, bildiniz. Devam ediniz. Yine hazır sahnəyə Mustafa'nı çağırırıq. Gel Mustafa.
Үсіп жеткеш таралышты құш балалары көбі. Үсіп жеткеш таралышты құш балалары көбі. Кетті. Dostlarım, bıyık mağazalı, ayda kısmetke çanşı, biz көңіл ашық. Dübetey, dübetey uqalı. Dübetey uqalı. Şiken adı dübetey, mene kimde tuqalı. Şiken adı dübetey, mene kimde tuqalı. Babayda salat bulgan, ettiyle salat bulgan, Zulabıyla salat bulay bilşiklerinde durgan, Zulabıyla salat bulay bilşiklerinde durgan. Şu avru salat bulay gitti bu yol yazmanda, min özümde salat bulay düzimeli azgında, min özümde salat bulay düzimeli azgında. Min yüzümde salat bulan düzimeli azgında. Min yüzümde salat bulan düzimeli azgında. Dübetey, dübetey uqalı. Dübetey uqalı. Şeker madı dübetey, mene kimde tuqalı. Şeker madı dübetey, mene kimde tuqalı. Ay. Adile'nin işletemiz. Ayda bir yesin.
чорлар иде ул. Кайсы гына шурда яшәсәк тә, күкләребез аяз, көннәребез тыныч булсын. Илләребезне сәламәт, батыр егетләр сакласын. Аларның иптәшләре матур җырлар җырлап, чәчәкле кул яулыклар сигеп узатканнар, әти-әни күршеләре, туганнары һәм аш яулыкка төрелгән бер ипи таштан эшләгән икмәк аларны сагынып көтеп торган. Фәрхәткә изге юллар телик, дөньялар һәр вакытта да тыныч булсын, һәрбер әти-әнинең баласы исән-сау аянып кайтсын. Балалар да тәртипле булсыннар, кайтканнан соң да михрибанлы, тәвфыйклы, шәфкатьле булсыннар. Hizmetin nişlisin nişindim, sırap yazasın sin hatımdan. Yaktırak günler, bular musuk günler, yaza almayayım sana baksından. Yaktırak günler, bular musuk günler, yaza almayayım sana baksından. Salqın jiller oynayır, көктә yıldız bulmayır, dünkü şalıyda ol hatları. Lakin dingişler, korkup şiginmiler, qarab bize dulqınlar yarı. Lakin dingişler, korkup şiginmiler, qarab bize dulqınlar yarı. Рәхмәт, фәрхәт булсын. İlk dulqınlandırғыш урынына килеп җиттек. Дулқынланасыз балалар? Дулқынланасыз. Нинди безгә бүләкләр бирерләр икән дип күзләрегезне алмыйча карап торасыз, әйме? Менә бу бәйгедә безнең артына якынлашты. Минем әйтәсем килә, бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән, Ак Калпак оешмасы исеменнән, Хатын-кызлар оешмасы исеменнән, безнең Ак Калпак дигәч, Казан Ак Калпагы, бөтен дөнья Ак Калпагы, бөтенесебез берлектә. Һәм инде мәгариф бүлеге Казан шәһәренең барыгызга да ихлас рәхмәт. Менә шушылай матур әзерлек белән, ныклы әзерлек белән егетләребезне алып килүегез өчен. Чынлап та бәйге бик матур үтте, бик әзерлекле үтте. Сез аны һәр берегез күрәсез, һәр берегез таныйсыз. 5 яшьлек бала бар, 7 яшьлек бала бар. 5 яшьлек булуына карамастан бик тырыш балалар бар. Менә безнең киләсе елга аның киләсеннән никадәр әзерлекле балалар булганын без карап, сезнең дә сокланып тордык. Хәзер инде булай да алар арыды. Сүзне озакка сузмыйбыз. Безнең киләчәккә дә бу эшне дәвам итәргә дибез. Ничек кенә булмасын эшләргә кирәк безгә бу балалар белән. Һәм инде киләчәккә дә бәйгене без үткәрергә планлаштырабыз. Шуны әйтеп диясем килә, киләчәккә шәҗәрәләргә, кызларга да әйтеп җибәрдек, игътибар итәбез 7 буын бабаларыбызга. 7 буын бабаны яттан белергә тиеш. Әни ягын, әти ягын балалар өйрәнеп килергә тиеш исемнәре белән. Һәм инде һәр балага без бирәбез һәр бала өчен. Менә бүген алар күрсәттеләр. Кайсы берсе дә җирепне бура белми, кайсы берсе бик оста була. Менә шушы бөтен альбёркалар белән, бөтен инструментлар белән һәр баланың үзендә була. Бакталар алып бирсез, камералар алып бирсез, борсыннар, уйнасыннар, шуның белән эшкә өйрәнсеннәр. Һәм инде билгеле һәр берсенә менә кызларга без Яран гөл бүләк иткәнек, татар халкының яран гөл һәр өйдә булырга тиеш дип. Егетләргә, әниләр сезгә кына гөле бүләк итәбез. Кына гөл татар кешесенең тагын иң изге гөлләреннән берсе. Шуңа күрә кына гөле, яран гөлләр һәр татар гаиләсендә булырга тиеш. Моны да кайткач балалар белән күчереп торырсыз. Рәхмәт. Хөрмәтле шушы бәйгедә катнашучылар, тәрбиячеләр, әзерләүчеләр, беләсезме, менә мондый балаларның киләчәге булырга тиеш.
Tilibizning, millatibizning albatta kelajagi bo'lur. Alhamdulillah, menә шушындай балалар булганда, шул кадәр матур итеп, саф татар телендә сөйләшкәндә, millatimiz яшәр дигән теләктә калып, ихлас күңелебездән шушы балаларыбызны biz бәйгедә җиңүләре белән котлыйбыз. Әйе, алар барысы да бүген җиңүче. Чөнки шул кадәр әзерлек без инде жюри бик күп уйладык һәм шушындый нәтиҗәгә килдек. Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан Казан шәһәре буенча Ак Калфак оешмасы, бөтен дөнья татар хатын-кызларның иҗтимагый оешмасы исеменнән үткәрелгән Татар малае 2018 бәйгесе лауреат ул җиңүче дигән сүз. Борһанов Илназ иң уңган малай 2018 номинациясендә җиңүче буларак котлана. Шулай ук Татар малае 2018 шәһәр бәйгесендә Милләтпәрвәр малай 2018 номинациясендә җиңүче лауреат Музаффаров Әмирне котлыйбыз. Татар малае 2018 бәйгесенең лауреаты иң оста малай 2018 номинациясе җиңүчесе Закиров Мустафаны котлыйбыз. Мустафага 5 кенә яшь булуына карамастан, ул шул кадәр матур итеп үзен күрсәтә алды. Әле аның барысы да алда. Без Татар малай 2019-да ала бирсәң, аны күрүбезгә өметләнеп калабыз. Шушы бәйгедә лауреат исеменә һәм сәхнә остасы 2018 номинациясе җиңүчесе Миргаязов Асланны тәбрик итәбез. Җиңүче Аслан район күләмендә гран-при яулаган егетебез, шулаймы? Әллә нәрсә шөрәкләре чагыштырган бүген, ләкин бик матур итеп чыгыш ясады. Сәхнә остасы Аслан, син җиңүче, молодец. Шушы бәйгедә лауреат исеменнән лаек булган һәм иң зыялы татар малае номинациясендә җиңүче Камалиев Алмаз бүләкләнә. Һәм инде шушы балаларны тәбрикләү өчен һәм гран-при яулаган малайыбызга диплом тапшыру өчен Татар кызы 2018 шәһәр бәйгесе җиңүчесе Талипова Диләрәне чакырабыз. Диләрә, менә безнең бөтен дөнья татар конгрессы Ак Калфак оешмасы үткәрелгән бәйгедә гран-при синең кебек. Только татар малай 2018-дә җиңүчесе Гарафиев Фәрхәтне тәбрик итәбез. Şen күңелемнән котлыйм. Киләчәктә дә сиңа уңышлар телим. Bunları bile bir kapşın. Hem indi elbette Tatar Malaya 2018 bәйгесе җиңүчесе шушындый milli сөйлеге белән дә бүләкләнә, иңнәренә салына. Җиңүчеләрне котлау өчен без безнең Казан шәһәре мәгариф идарәсе баш белгече Баһариева Рәйхана Әминәгә бирәбез. Кадерле әтиәниләр, хөрмәтле тәрбиячеләр, кадерле балалар, сезне барыгызны да бүгенге матур бәйрәм белән Казан шәһәре мәгариф идарәсе җитәкчелеге исеменнән котлыйбыз. Шуннан да бүген бик матур бәйрәм, матур башлангыч, гомерле булсын. Без моңа бик зур өметләр баглыйбыз. Тәрбиячеләр, хөрмәтле тәрбиячеләр, педагоглар, әтиәниләр, бик зур көч куеп, шуннан да балаларыбызга
Kırık adetlerimizni, yılanlarımızını üretip, dilimizni matur edip üretip, olanlar bizimizin kileşekimiz, Tatar halkının ışanışlı ulları edip terbiyelisiz. Rahmet sizge, kumuşlar. Beyler bilen, şunday matur milli beyramimiz bilen sizni, bilkenler de, bağlar da. Eğer de Tugay olsa aytır şu milletinin mini hukukka hakkı yoktu. Hem o yüzük cevap da bergen bitinde, hakkımız bizning ortak vatandaş hakkı yoktu. Ve şu milletimizin kileşeğin kürsede durgan fal buldu indi bu bugün, mi? Bit matur görünüş buldu. Emin özüm şahsen güle hazırladım. Hemen külge vereyim iken bir kuzak kullanandan sonra. Zafer-ı Kalifba degen şu kitabımda 5 gençlik Mustafa'ga biriyle oynadı. Onun işinize umtulaşı için. O öyle harflerinde bir bitirmedir belki aynı kalganlar işide 6 gençlikler zorlar ime. Şu an göre kim olatayım? Kilim elinde olmuşlar yoldaş olsun. Eydegi jimuşlar bilen fotoğa çıkıp alıp yakın aminimle Leysel Mansurovna kirigiz biriga baramızda. Oğullarım. Hazır, eniler demlesi bulan, şu an göre, mine bu Tatar kızın kergende bir sürtürüşlük küsetken işin, mine bu soylap alıp kazan bu işi kergen bizim Leysel Hanım var. Eydekler, bugün de o özünün ulu bilen birige kilip, bütün işini kaldırıp, mine bugün de o bizim Tatar malayını alıp vardı. Biz rahmet Leysel Hanım sizge.